Situacija u Hrvatskoj što se tiče klubova i nije baš nešto sretna van par većih gradova i Ajmo je zapravo velika pomoć i prilika svim ljudima koji žele u svojim sredinama održati nekakav klubski život i što je naravno fantastično i za zajednicu cijelu, pogotovo za mlade. To sve pomaže i bendovima da više sviraju, da jednostavno opstanu i da naravno sa svirkom oni postaju bolji. Odemo svirati tamo gdje se inače ne svira. Po zimi na otoke, po ljeti na kopno negdje gdje bi nas ljudi rado čuli, a ne mogu. S ove godine mi je jako drago da se tu nešto pokrenulo u tom smislu, da smo i mi dio tih bendova, tako da evo, navijam za vas. Ajmo! Mislim da je to super napravljeno, da malo u tim manjim gradovima i mjestima isto zaživi nekakva, pod uvjetno rečeno, alternativna scena, neka drugačija muzika koja se tamo češće ne može čuti, da nisu samo danovi grada ili nekakve lokalne fešti gdje nastupaju samo estradne zvijezde. Mislim da je to onako jedan projekt ako zaživi, da će biti jako dobar i za budućnost hrvatske scene. Bendova ima jako puno. Ne može se sve svrstati uvijek samo u komercijalne vode da bude i gledati da bude financijski isplativo, zato što to onda možda nekad i nije umjetnost. To je super prilika da odsviramo isto u nekom manjem mjestu ili gradu gdje inače bismo jako teško nastupili. Uvijek jedna pomoć i jedan poguranac sa strane dobro dođe. Tako sam i primijetio, znači za taj slučaj Ajmo. Doći u manje gradove, odsvirati ono što inače ti gradovi vjerojatno teško da bi vidjeli. I nadam se da će to, da neće samo ove godine to funkcionirati, nego da će to i zaživjeti za malo, ajmo reći, dulji period. Jel? Uglavnom jako dobra stvar. Super. Dobra ideja, dobar način da se čak neki bendovi koji možda i nisu toliko komercijalni predstave publici izvan glavnih gradova, izvan većih gradova. Pretpostavljam da su interesantni publici u tim manjim mjestima. Pretpostavljam da će tu prvenstveno biti mlada generacija. Moram priznati da se jako veselim, jer u Benkovcu sam bila davnih godina. Samo da se na sekundu stavite u kožu ljudi koji rade po ostalim gradovima na koje cilja projekt Ajmo, vidjeli bi da je to zapravo jako jedan težak posao i kad bi ti ljudi odustali, kompletna domaća scena bi bila puno siromašnija. Ova inicijativa zapravo daje vjetar u leđa ljudima koji ne žele odustati. Nadam se da će, ako se ne varam, ovo je prvo izdanje, se pokazati izuzetno uspješno i da će u sljedećim godinama na to biti potrošeno još više novaca. Projekt Ajmo je dobar zato što mi izvođači možemo svirati u drugim mjestima osim u Zagrebu i još par gradova. Druga stvar zato što smo mi, koliko god to opća populacija mislila ili ne, isto dio kulture. Kao što sam ja kad sam bio klinac išao u neki klub i prvi put svirao, da i drugi mogu ići tako isto prvi put svirati, da mogu se neki kaliti. Kao političar zauzeo sam politički taj stav sa rukama ispred. Ajmo je sjajna stvar koja se dogodila hrvatskoj glazbi. Napokon da se nešto događa van Zagreba i to van ljetne sezone. Sviramo Knin, Đakovo i Križevce. Tako da ljudi, vidimo se. To je uvijek nešto se s moje strane, nemam šta dvojiti, tu se podržava. Projekata poput Ajmo bi trebalo biti puno više, inicijativa bi trebalo biti puno više, mogu ja sad tu pričati šta bi trebalo. Ovom prilikom mogu samo pohvaliti i inicijativu, a nadam se da će provedba biti s naše strane na visini. Sigurno da nam Ajmo pruža mogućnost da se malo provozamo s kombijem i da vidimo kakva je ponuda kombija u Zagrebu. Nije baš najbolja u zadnje vrijeme. Ajmo! Ajmo!